yang perlu yang perlu kita perlu masuk dalam dua keluar dia kita ini hasilnya pun anu lima tulis orang ada di mana lah tapi apa ada agasi ausi dari orang tua penyimpanan awak ya obviously atau ya lafiya berbohong penyimpanan ni apa lafiya tinggi betul ini sebab mau dibuat Tokyo ada mamau Seattle Panolao Sibito Lumagao Dumavio Miapa mau suko-suko ngolanan Panolao nama jeruk ada mulai mojito ada fresh. Yang sewa dapat kemana orang buat and togi usagi inanya yang azan mulai dari tanya kepada Afia. Andrew kata all invited guests, brothers and sisters. Bapak-bapaknya di mana lah? Ayo dia bawa ada bapak. Aku nyapa dah đúng ra nhát lên với mình làm ra mà cô ta em kia cô mà nhà cái cô cũng nhà cái con là và nếu mà từ cái ra kia vào làm nhà với nào berapa ni sih betul sana ni mana Tommy kata itu aku yang bantu itu nama berapa asal aja ikenya Toki usaha dia berapa wajib nono dia lainnya usaha royal tu ikenya Toki lah 20 apa sih dah itu pulau mereka ni ada semisal kawai dari orang skill kata real and courageous warrior spiritually and explorer prominent player in the history of the migration of the Amaros from Mochi to present day Ghana. Tapi di mana Kalau di apa juga tuai sama pihak mereka yang bisu ya, dapat sopo, ini kata biografi ya, yang amal yang ini itu membantu seorang itu, nyawa itu, Sofia tu, peace be unto you all. Kozi kami kusagi belum Oktober 2003. Jika siapa tahu beberapa Mesiaji Oktober ini, kalau dia beberapa gaji mu ada harus diambil mas Oktober 8 months. Dulu ya jadi kafir Toki Council of Elders
Ipa magkatao Pumila mama. Yo ulo sa pretoki. Go kaya apa berapa ulo dunia lo berapa botong na. Kata anu bayi anu ia dibagi dia biapa. Tapi anu datang lo na berapa botong ya. Betul kita sudah IPB. Kita ni bukan dia juga. Tokipa Council of Elders Udri 12 November 2023 lagi dan yang kita dapat yang kita dapat office kami nama bukan jurikan lagi. Now, that is your geography. That's why I'm a provider. It is a introduction or prelude to the 25th year anniversary, which we normally call the Silver Jubilee. Then you are astronomer. Ini yang mau 25th anniversary anak dunia tu percaya tu potong. We want this to be a wake-up call for the students to get more actively involved in community development projects, such as the 3 classroom unit. Graduate block for AA year SMS, which will be parting the sword today. Would you clap for that? Lui kami dah biar kami kita, orang kita anjongi. To create awareness for research, to refresh and document the history of the Puseri Royal School and the Olympic Crown of Anarong, in order to preserve the true history for the current and future generations. Jadi kalau dia anjongi, kalau dia anjongi kami ada history apa, anu, ikannya dia hidup super kata, dia tadi jika program itu ada global support, tapi juga dia our research into the Puseri Royal family and its allied schools. Bila dia buku yang adanya, jika ada forging a healthy working relationship with all related, allied, and affiliated schools on both the paternal and maternal sides of the Puseri Royal School. Setiap dia ada orang itu ada rumah tu rumah, kita tahu all do together, all do the time. Then boy, Fafa. Jika kaya menyebut kaya namanya tu miau a comprehensive genealogy, family tree. Jika ada masuk puluh, mereka akan kumpul. Ini contoh this is about maybe
15th generation. Jadi kami umpam, ini memang dia kuat, yang banyak orang punya orang, kuat tahu ini, jadi kami yang kuat, kuat, data kuat. Kalau tu data kuat dia biar data kuat, kalau dia respon dia biar apa? Dokumennya dia kuat bagai, amat tahu ini orang, kuat jadi, akhirnya dia kau kata, kuat semua yang kaki, jadi punya dia memang. Kalau ini biasa, saya abang mereka yang hotel di Lombok. And we also want this to be to establish a platform that will seek for an enhanced cooperation and collaboration with all chiefs at Wetu, Anyahu itself, and the Amaral traditional area as a whole, to provide a formalized and united leadership of chiefs for the social and economic development of our towns and villages. And we want this also to be a way to honor, acknowledge, recognize, remember, rediscover, and celebrate chieftaincy, celebrate our chiefs, celebrate our heritage, our culture, our tradition, and give back to our spiritual roots. Togi Chairman, on behalf of Togi Kusagi IV, his Council of School Elders, the Kusagi Royal Family, the Anniversary Planning Committee, I welcome all of you to this 20th anniversary celebration of Togi Kusagi at 20, Togi Kusagi IV at 20. Dio pada Magrawa ya, number team yang China as a group. Ini team. Ini suasana roh, ini unity, peace, development, and quality education. Unity, the sesungguhnya mereka tahu mana mereka semua ke mereka berada itu. Ini ada tahu dia ke Kafaba, which is peace, and in that environment we can develop. As long about Amarakau and Amarakota Katoga, where Atutunia, Yamuton. So the theme is unity. This is very important. Unity, peace, development, and quality education. Quality education in the sense where the school, the school, contoh komuniti. Tetapi na sudah bertumbuhan tahun ini tahu. Setiap yang suku mereka pakai hobi. Even our celebration, America must celebrate now. Together we can celebrate, and together we can heal. Miawijo, Togi Kuseki, and then congratulations.